Boleh cuma ni bro, kejimutip nam ta khabar Laitkam, te hakani ka video mta, kidon ki advertisement ka post ki balai kilong kumba live fly tali ki post. Te kini bro kene bit contractual te kitu ki ba don ka qualification ane ki ba kwa ban apply mta kene, te sapit ya kene video hadu ka bakut. Bat nam ta kene ka post kene bit direct interview kumun ba walk in interview. Hinle bi hakatu kasni ara ik dokumen jong pi bat sa persen haka interview. Terada pila yo, pila saya select ada fimio, mudba pila do. Te KIDEI kita ki post ki bakateng ka office ayu. Te snap ba, ka office ke depo Meghalaya State Pollution Control Board. Ke kane ka na po Arden lumpangat Shillong po lumpangat. Te nam tak interview ru phablek hapo kane ka office sawat ka address ka don kata ka Arden lumpangat. Dengan puli ka kum kane ka advertisement. Te kane advertisement ka umno walk in interview, orang walk in interview, orang sulit dia kata pasti, rak gitu komen kijong pi, kiba long qualify mah, tang kiba qualify kelaban lain. Kipus kibun mah live flight telibaro. The Meghalaya State Pollution Control Board, Arden Lumpangat, Shillong 793014 invite interested candidates who are permanent resident of Meghalaya for walk in interview to the following post on contractual basis. KADEI contractual, mentah tak bun tangi contractually. On the 13th September 2023, kan mau hai kata dek kedai khalai tarik September arjar fulai hinlai di hakatu kasngihi ngapa onda the National Air Monitoring Program 6. Teki kita keteng jungi pus ngapa kapus kebenkong kedai Junior Scientific Assistant JSA preferably male kan pedang hi kan teru ndai kam prefer ya kishinrang. The number of posts namta kane kidon kumba khandai tali lai tali po West Garo Hill kawai po Ampati kawai po Dauki kawai po Umyam kawai po Janja Hill District artali po East Khasi Hill District. The kine mention ba barok kila ban apply shong ka jingyo ko jongpi kine kidon khandai tali katulop kolong khat prahajar plus ka TADA temut ba kajon kam ka let kawan ne bro kamut ba pinang yo extra biang nalor ka khat prahajar Khat prahajar per month plus TADA as per rule. Mbah nang yo extra la ban poi sek arpo plus ne kum tata ter kat kum ka TADA jong pi ko poi kat no. Essential qualification pidi ban pass ayu minimum qualification de ban long Bachelor of Science from a recognized university institute. Kibala ban apply ki dei tang kiba pass BSc Bachelor of Science. Mod ba ki arts kinam la ban apply tang ki Bachelor of Science. La ban de kan ko ka subject ro mlei tang ma Pidi benda ka Bachelor of Science kibala ban apply namta kini ki post kibala ban late chaka interview. Kan number 2 kan nimbu post kedai field assistant kanero preferably male kam prefer kishinrang tamba iki kan theiru adu wanam du jukermen kin pediang hi. Te kanen ni khambun kadon kumba ar politely post kibala namta kane Santali po West Garo Hill District, Laitali po Ampati, Kawai Hatauki, Kawai Umyam, Kawai po Janja Hill District, Santali po East Khasi Hill District, ar po Bernihad, ar po Kliriat, Batlai po Nongstoin. Tenam ta kane katulop kham duna khniat kane kane khat 1000 per month plus TADA. Te kata ka TADA jung pi amla ban tip kat no kala ban poi lan poi 1000 la 1000 ka syong kat kum ka anda pila poi ka jing tre kat kum kam ko tre. Te kala ban tam mi kata na khat 1000 nyo plus biang sakata ka TADA jung pi. Te kane bde minimum qualification kade belong 12 science from a recognized university board. Tang ki bala pass ya ka class 12 science. Kinshim mitang na ka science background mo 12 science ki pass kila ban late nam ta ka interview nam ta ka ni post ki bala art fly tadi nam ta ka ne mo 12 science. Tenam ta ka ne ka office assistant bade don tang ka we. Kane ka khatsa hajar per month. Kine mar ba kidei be office te kinam don TADA by late be1 kam don by ma you baram don tangini atli bden mar ba ki habar late field te don ka don kam te kane ka long bai tang khatsa hajar shibnai. Minimum qualification bachelor degrees in any stream from a recognized university institution and having completed a minimum 1-year certificate course in computer application from a recognized university institution. Hakan ebde ka don tang ko ka post lap deng lot ya baro ki bladat ya ka bachelor degree kemut ba kila benda BA BCom itu baro BBA baro ki badai be ka bachelor te kila ban apply ya kan ka post tamba kala tang ko wei tamba pia bandep ru ka computer course ke belong 1 year completed 1 year certificate course in computer application phila ban apply nam ta ka office assistant ke belong tang kawai te gini ke belong apply ba de ka te ke belong khandai ki de tang na po ka science background kila ban lai chaka interview walk in interview
Tekan mau ba ka address ngada banyatu ba interested candidate may appear for walk-in interview in the above mentioned date kadai khatlai September ngada mention in the office of MSPCB Meghalaya State Pollution Control Board kabaran hapo Arden Lumpengat sa leknda hapo Lumpengat sakali kadan kata office jong MSPCB Meghalaya State Pollution Control Board Shillong 14. Registration will be done, makin shim registration will be done between 10 a.m. to 11 a.m. Hakata por sipo do kadway kin shim registration yikateng one interview along with detailed biodata khaban snai kata biodata ka jong phi knawan person ek kapor including attested copies of certificate, testimonial and original for verification. Te khaban ra lo te baro ki document ki jong phi both original and xerox. Te khaban attest baro including attested copies of certificate khab attest sang tu then khab ra lo yaki original ro. Te nang ta pada kidon kam no TADI will pay okay katu te filas tu hi lada ki bawan interview nam su ka bai le jawan e bro nun ai then age limit KADEI 18 to 32 years khatpra hadu life arts name with 5-year relaxation tak mod ba KADEI be khatpra hadu life news name nakabanta ki STSC KADEI khatpra hadu life news name ka age limit te kitu ki bakwa ban lek nam ta kane interview nam ta kane ka post kini balat kini ya sakamau ya katarik halai tarik jo September lek jak tu kapor poi kham kloi nang man yo register kham kloi ka sedang sipo do khatwei nomor lala kut ka tu kapor ko bagibu yo bakim sha shu dan kem pedeng shu la sipo ku bakhat ar baje kinam pedeng shu wan sim kerteng kum bala mention ngimla ban tip ya kata te la ta fikwa apna apply nam ta kini pus sakamau ya katarik sakamau ya kapor kan mau ya address la ta pimpat tip saban lek wat lupa lek mena kloi an tip ya kata ka address yo kaneka Meghalaya State Pollution Control Board ko dan Shillong. Te ngatrai ta tu pila yo jing shai bha nam ta kini jing tip dengan sabu ru ka link hapo ka description ma pin yo wan puli bha ye kini ki number of post nam ta kani tang kini hi kuleshuan.